dot minu lapa ulenan han dam cheon hamo hakhanat ni lunglum te nen kut kan intlai inha tutan hakhanat thong kan chimding mi atlang pikwak chimlai tikirle thamphai a pengthan sin station hospital chawzani an pek min ha hi report to kho asi Sukairam 10 CNLD Inchin Affairs Minister Azomding Pu Santhon Thangchu Slai Lal Thanchuang ni report atwa Thanchau nak in uknak phongsham tha kan hel deu Dr. Hu Thang HUSU ni Thantlang I chapel saknak ding cha bam halnak an lim Hakha keumang pumpalul chertwal an rem thanchang Tal sung thang garak chimlai tikru le thamphai a pengthan sin station hospital zozani an pek min ha hi report to kho asi Thantlang peng tikir le thamphai khwa chawza lai ni direct in pengthan sin station hospital an pek min ha hi upadi ning in zawa chun report to kho an si tia thonghi pukul kum memoram party tling democracy thimnak a Thantlang peng amiutal hot do number 10 in Azomding pu sianglen hung sin in thong kan thai pu sianglen hung ni station hospital take ne si in hi upadi ni alang termi chu direct impact anga lomi si station hospital nga nakding a HA timi zung om hasa her Thantlang peng a HA zung timi hi tlangkhwa faron selen le nga phai pi long a Hinham Health Station Hospital pek lau in HA zung a lau nak puhari van theo khwa tikirle pini swilian va pai ikhwa thamphai a Station Hospital direct in an pek mi hi chu HA zung angai mi khwan ha cha a adu lau ngai direct in an pek cha a aim hor upadi ning in ta za choi kho an si hi kong hi than ngai in kan thai chang na in zai kan chimlau te da kha pha cha chim pu sanglen hung hi thong ni pukul kum Myanmar Party tling democracy thimnak a USDP party in Thantlang peng amiutar hot number 10 a Azomding asi chun hi chimni kong hepe tlai in chhiram kul chawza lai chimphon nakno ngai tu minister pu suthatni station hospital pek timi hi madu in pek kho silau tha te in thimnu a pek an si chun atu bantuk in khote cheu khata station hospital to pek kan sim han hi kan ilom deu ding asi Ram akhel mi minung tak asilau zia alangai tia daha kaposa chim Ram kul ngandam nak zong lutlai pu ning hong ni Station Hospital direct impact rang a report itwa khau tipol hichu ka thaibal lo a handing impact mi asakau lai ti ka zum pek baklau ding ti mi upadi a lo zung pakhat kal ninga chun adadate in kal asakau te daha kaposa chim Thantlang peng chung a Station Hospital hi tikir thoring hongtlang le thamphai a tia ngandam nak zung in thai asi Sukairam 10 CNLD Inchin Affairs Minister Azomding Pu Santhon Thangchu Slailal Thanchuang ni report atwa Thongni pukul kum Myanmar Party tling democracy thimnak a Sukairam 10 CNLD Party Inchin Affairs Minister Azomding Pu Santhon Thangchu Sukairam 10 CAM a Independent in Azom Veding Slai Lal Thanchuang ni Commission zung a report atwa te thong kan thai hi kong hepet lai in Slai Lal Thanchuang ni atubantuk in report katwa hi bachai zung le plexin a asilau report katwa ti zong a report thanki silau me peksom nak akal nak pawa Lal Thanchuang chu akum tling lau in Azom mi asi me nan khak lau zong a zaim het atwa khoding khi asilau te akati chun atu report katwa ti mi zong hi commission zong tang a ummi ramtar na committee sin a kachim mi asi Committee lai zong ni dan tat ding le ta choi ding pakhat man a lo hi kan ma panhi kar imhu thiam lo nak asi cha a committee lai ni uram na kan sarpiak na se ti kadu atu bantuk in kachim na hi si atu bantuk in bia chim cha a kaima sin a me khading in afyang mi zong ali than mi an then hem ngai kaima cha chun sung zatlak bantuk asekau te daha khaposa chim Salai Lal Thanchuang hi thongni pukul kum Myanmar Party tling democracy thimnak a Sukairam 10 Chin Affairs Minister in Azomding asi
chun pu san thon thang ni salai lal than chuang ni kamin in me pek som nak atwa I ani chu kum som thum lokum nga atlin lau cha a menan pek song a menan pek mi zai man san atlai lau te ti mi hi bidik lau asi me pek som na kan kal I mi zapi sin in ba ha katon mi chung in CAME chu ding a kum som thum lokum nga atling lau mi chu anga lau ti mi chimfian na katwa mi hi alak swal aselai ti kazum chun ama zong ni dan tat ding tiang in report nak akatwa mi asilaw commission lai ni pakhatle pakhat kar a imu thiam law nak a nak ha law ram nak an kan sarpiak mi hi asita daha kaposa chimve pu san thon thang zong hi tutan a Chin National League for Democracy Party in Sukairam 10 Chin Affairs Minister a azom ding aseve te thai si chun hi kong hepet lai in kale election commission zong lutlai pu kin khan paw ni an pen hi kong akan ma lai ni tua piak nak nol kan ngai lau an pen hi kar boy nak asi cha a iram than ding in ram nak kan tua piak na hi asi an pen hi kar a ram nak zong sar kho asi chang te zelen media a achim salai lal than chuang hi atu akum som thum lukum li long asari na in thongni pakul lapakhat kum chawza thar rian an khan thana kum som thum lukum nga atlin lai cha upadi ni on bantuk in achu ve hi asi COVID-19 zotnak hi mizapi cha a zotnak thalau tak tak pai arak si hi zotnak akar nak halau kan pong kam I zai bentuk minung an si zong a kan bom na ok asi abik in hi zotnak I chan bar a foi mi terle chan sau zotnak angai mi pol hi filfai in zau khan ding le bom ding an si na pong kam minung runven nak cha a leng na chua cha na max ihu pumtling lawn ha cha a an sining zau in runven nak to pyak na ni impong I terle chan sau zotnak angai mi pol kha zau khan na aidin lai a har nak atong I bom a her min ha zong bom na ne niam ngai in nadam mo ti phone in thong I hal hi an cha a asong loi mi le sulam ngai mi asi shrim lai kan di lak ngan dam ding in si lo COVID-19 zotnak in iveng tham gaun ha si Chen chau nak in uk nak phong sham cha kan her dau ti in Dr. Hu thang ni ati Myanmar pi uk shwai nak a that nak lai kan pension lang mang bantuk in ram cha asi kho nak ding le a that kho nak dinga chun kan her mi chu uk nak phong sham cha ngai kho ding asi te Dr. Hu thang sin in kan thai thoni pukul thim nak a ma le du mi party cheu tha jang pek le dirupi asi bantuk in kan ram cha a tin mi le sadu tha chu ngai cheu asi hi kong he pet line Dr. Hu thang ni kan I tin ninga chun kong ram a democracy federal pi thang su achwa nak ding hi kan izwam lai tlang cha chun lau thau zong dang tu le tama ye ya unji thana kan to lai I lau thau pol nun chan khosak nak khan kan itim chun chawza ren tren tu pol an khal ho kai tar ding won than la sa to mi yan kan itim chun lai tlang cha a al hai in tore ba kan chwatar lai chun lai mi velte hi chale thal nak tha te in to kho nak ding motor lam kha tha te in kan to lai I India tuluk Myanmar lai tlang velte lam tha te in to pyak I chador nak a nu he pa he ren tran kho nak ding a lau thau dim hun khan chador nak lai a kan nun chan chautar dau ding kan izwam mi le tin mi asi te daha ka posa chim Tlang mini kan du mi democracy federal kong he pet lai in Dr. Hu thang ni kaima kadirum hun asi zong a kan party dirum hun asi zong a lai tlang cha le memoram pumpi cha a kan herbik mi chu phong sham thangai kho ding asikau chu cha chun than chau nak le uk nak phung tha democracy federal mui sama hin zaida na thimlai kan tinha se lo kan lai mi ni hin uk nak phung tha democracy federal mui sam hi kan I thim ok asi phong sham achata chun than chau nak le adang dang chu achwa pi kau lai ma uk nak phong tha tu hi kan dirpi ding le kan kalpi ding le kan I thim ok ase kau uk nak phong tha kan ngai long a democracy federal dik tak kan hu kho lai uk nak phong tha kan her nak chu democracy tang long silau in federal kan du chi cha si ta chim chap
pudak cham hu thang chu thong ni pukul November ni red memoram pi thim nak to ding mi a USDP party in thantlang peng number 2 pini hlo do khandik day in azom ding mi asi te kan thai HUSU ni thantlang I chapel saknak ding cha bom halnak anlim thonghi pukul November ni hi le November ni thum ni chung Hakha University Students Union HUSU shroinak in Hakha University kul chung chapel saknak ding cha thantlang khopi a in lakwa in bom halnak an ngai ti kan thai HUSU President Slai Vanzatai ni thantlang October ni somthum le nikhat in November ni thum tiang bom halnak ngai ding in timto na kan ngai na in ni khwachat lawanga November ni hi le November ni thum nin hi chung bom halnak kan ngai nak asi thantlang a in lakwa in bom halnak kan ngai mi a hin hakhalai in siang hak chia minung pangale flamdai minung pathum an rak etel khau bom hal kam wa tik a atlang pi in nikhat minung thai restaurant kan I tho khau I sangkhat a minung panga cheu I then in bom kan hal na COVID-19 bawak athat tokri lautik a COVID-19 zu phung pol zong an zul di kau te da ka posa achim thantlang a nin hi chung in lakwa in bom hal na kan ngai mi a tangka singkul shrong kan mu thantlang Hakha flam khuthum I bom hal na kan ngai nu a kan mu mi tangka singza le som restaurant asi atu kan hu mi tangka hi chapel saknak ding cha a azari lau cha bom hal na khi kan pe zu cha mari lai Hakha chapel saknak ding cha a chawza lai ni bom mi o lau tik a sanghak chani thajang chwa in khokip a in lakwa in bom kan hal nak chu asi te achim chap Hakha University siang in kul chung chapel saknak ding cha a adi ding mi tangka singthong khat le zaruk leng shong asi flam Hakha thantlang khothum a in lakwak in bom halnak an ngai changna in chapel saknak ding cha I her mi zet tangka an huri lau cha khotelai le ramdang lai zong a bom halnak an ngai ri lai tia kan thai bimang thai tel ka si Hakha kiomang pumpulul chartuar an rem than lai Hakha kiomang pumpulul chartual chu thongni kumkul la kumkhat budget in ngandam nak le jang lek zung ni rampi budget in rem than an tim tia kan thai I kiomang chartuar rem than na kong he petlai in chilram ngandam nak le jang lek zung lutlai u tan ong ni kiomang pumpulul chartuar kan ram ding mi hi thongni kumkul la kumkhat kum rampi budget tangka singthong thum in rem than ding asi atu hi chu tender kan out leo long asari cha a zaitik inda to shram kan thoklai ti chu kan thai fiang ri lo tender kan out I tainak amhumi company ni an to telai tia da Hakha phos a chim Hakha kholapi chung a hin wantu mong chartwal le kiomang chartwar hi angan laile mizapi ni manbik mi asi atu remtip mi kiomang chartwar hi Hakha si in lamthlang BEHS number 1 siang in ponga a ummi asi tu tan Hakha na thong kan chimding mi chu hivial hin kan ngol ri lai dibora sung mi kasi